roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hiturutse kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 78889900576. Yes, reka twongere tubasuhuze cyane rero tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwe mwese abakunzi ba Eugene Official. Aho mutwumva mwerereye turabasuje cyane, tubahaye ikaze muri amakuru yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa kabiri, tukaba turi tariki 25 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2025. Amakuru yacu rero n'ubundi nk'ibisanzwe tukaba tugiye kugaruka kubikomeje kubera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu ntambara rero ikomeje kugenda rwose igaragara ko igiye kuba yafata indi ntera. Iyi ntambara rero akaba ari imwe mu ntambara zikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Tutirengagije ko hamaze kuba hageramo n'indi migwi cyangwa se n'indi mitwe yitwaje intwaro, akaba rero harimo iyakuye mu cyitwa ngo ni Wazalendo, ingabo z'abarundi, ndetse tutirengagije ko noneho byatangiye kugenda binavugwa ko n'ababirigi bamaze kuba bagera hano muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu makuru yacu muri iki gitondo turaza kuba twifashisha imbone yacu iri hano muri Warikare, twero turi buze kumushyira ku murongo wa telefone akatubwira uko biramutse cyangwa se uko bukeye. Tukaza rero ndetse no kureba no muri axe hano ya Uvira ejo byari bimeze bite, ndetse muri iki gitondo ho biramutse bite. Icyo usabwa rero no kubana natwe muri amakuru, ukareba ko akanze kuri subscribe ndetse ugakanda no kunzogera, rwose niba utarabikoze ugakanda no kunzogera, ubundi amakuru yacu yazajya ahagera akahagerera ku gihe. Amakuru yacu rero tudatinze nta gutinda kuko dufite byinshi cyane, munyemere duhite duhera n'ubundi hano muri axe ya Warikare. Nk'uko amakuru arimo aratugeraho nonaha aremeza ko aya makuru aremeza ko uwitwa Jules Mbanza akaba rero ari umwe mu bagabo cyangwa se akaba ari umugaba mukuru w'iki gisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ni umugaba mukuru w'ingabo za FARDC. Uyu mugabo ngo akaba yamaze kugera ahantu bita za Kisangani ku munsi w'ejo nibwo bwageze hano za Kisangani, akaba ngo yaje gutegura urugamba rukomeye cyane. Uru rugamba rero ni urugamba rukomeye cyane yaje gutegura, agiye gutangiza cyangwa se gusoza ku mutwe wa M23, nyuma rero yuko ngo uyu mutwe wanze gusubira inyuma, ukanga kubahiriza amasezerano ya Rwanda. Aya masezerano avuga ko bagomba kuva mu bice byose barimo n'ibindi byinshi cyane bikuye muri amasezerano. Uyu mugabo rero rwose yavuze ko bagiye gutegura urugamba rugomba gukura M23 mu bice byose M23 yafashe, ndetse anabasaba ko nibura bagomba gufata igihe cy'ukwezi kumwe bakaba bavuye muri ibi bice batavamo, noneho ngo umuriro ukabakira. Sinzi rero ngo imbaraga arimo arazikura he uyu mugabo watangiye kwigamba kuba agomba kuba yafata ibice byose ngo akambura M23 ibice byose iyi M23 yigaruriye. Hanyuma kandi nyuma yuko uyu mugabo ageze ahangaha muri za Kisangani, ngo numwe bagabo baje bazanye icyitwa motivation. Iyi motivation yazanye igisirikare cya FARDC, ikaba irimo ibikoresho, ikaba irimo amafaranga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byo kugenda bibafasha hano ku rugamba, ndetse no kwa motiva kugira ngo bagire imbaraga zo kurwana uru rugamba. Bagiye gukora ibi rero nyuma yuko babona ko ngo M23 batagize icyo bahindura, ishobora kuba ngo yabafatana iyi Gisangani igakomeza, ndetse ngo ikaba yanagera ikishasa. Bityo rero akaba yimanukiye. Uyu rero ngo yitwa Jules Mbanza, akaba rero ari navo ngo ni
ni umugambi mukuru w'ikirenga w'izi ngabo za FARDC cyangwa se w'izi ngabo z'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiro bikaba ari ibimenyetso biri kugaragaza ko aha hantu cyangwa se hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu benshi bari bavuga ngo intambara isa naho bigiye kurangira cyangwa se igiye guhagarara bitewe n'inzira y'ibiganiro uko yari kugenda iba cyangwa se ari kugenda ikorwa neza, ubona ko biri kugenda rwose demokarasi igenda iza, donc diplomasi igenda iba, kuko wabonaga Qatar yari yamaze kugenda isa narimo kubiha umurongo, wagera kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukabona hari ikiri kuvamo, wagera kuri iyi miryango mpuzamahanga ndetse no kuri wa muhoro His Excellency Paul Kagame ndetse na His Excellence Tshisekedi Tshilombo, ukabona ko biri gutanga umusaruro. Ariko byaje kwanga, bigaragara ko ahubwo urugamba rwo rugiye kugenda cyangwa se rugiye kuba ndetse urugamba rugiye gukomera nyuma y'uko 23 no yakamejeje iravuga iti uko byaba kose rwose tugomba kugira gutya tugakomeza bitewe nuko mwatugabyo ibitero. Hano hari inkuru ise ingeraho ni ifasi muri iyi fasi reka nyibasomere. Ni indege vamo ku kajugujugu ngo kabyara ngo kajugujugu. Hano ndabona inkuru igaragaza ko hari inkuru zatangiye gucyaracyara zirimo kugenda zigaragaza ko ziri gucya kuri rezo sosiyo. Izi kajugujugu donc hari zirimo ziragaragaza ko hari indege za kajugujugu zatangiye kugera hano mu bice bya M23 ahantu iri hano muri Warikare. Izi kajugujugu zikaba atari indege za leta cyangwa se za FARDC. Ikigaragara izi kajugujugu nkuko ibinyamakuru byatangiye kugenda byandika, mana we agiye gusha. Izi kajugujugu zatangiye kugenda zigaragara ni kajugujugu ziri kuva ahantu bataramenya, ariko zikaza zigwa muri eneo za M23 ndetse ziri kuba zizanye ikintu cyitwa igikoresho. Hanyuma ariko ku rundi ruhande hari n'izindi kajugujugu zikomeje kohereza ibikoresho. Izi kajugujugu nazo ngo zikaba ziri kuva kishiza arizo ku ubutegetsi bw'ikisha cyangwa se zigaba za FARDC nkuko bisanzwe. Ibiro bakaba bari kubikora, nyamara ngo ibi byo impande zombi ngibi ziri kubikora mu gihe amasezerano ya Rwanda na Angola muri Angola amasezerano ya Rwanda na Nairobi yo abasaba guhagarika imirwano, ndetse ngo M23 ikava mu bice bimwe na bimwe. Izi ngabo za EAC ndetse na SADC ngo zikaza zigahagarara mu bice M23 yari irimo. Ntabashaka kubikozwa. Impande zombi ahubwo zo zirimo kugira gute, zirimo kugenda zitegura urugamba. Tukiri aho ngaho muri hano muri za Kisangani ahantu hasa naho hagiye gutegurirwa cyangwa se hari gutegurirwa urugamba rukomeye cyane. Andi makuru aravuga ko hari indege yahashize abasirikare ku munsi w'ejo, ngo haguye indege nanone hano Kisangani yazanye abasirikare b'igihugu cy'Ububirigi. Ububirigi ngo biravuga ko ngo bwazanye hari abasirikare bagera hafi muri 500. Iyi ndege ikimara kugeza hano ngo abasirikare bagera kuri 500 hano za Kisangani, yaje guhita n'ubundi ifata ya donc yahise ku rundi ruhande iyongera iraguruka ngo ijya ahantu bita Jabu za Bujumbura, naho ngo ikaba yahajyanye ibikoresho. Bikavuga ko ngo aha hantu ngo naho ngo bagiye gutangira gutegura urugamba rugomba kubera hano muri Sud Kivu, ruprotectinga cyangwa se rurinda urugamba rugomba kurinda ngo umujyi wa Uvira. Urugamba ahantu hagiye gusha, ahantu hagiye gusha kweri. Ibimenyetso simusiga bigaragaza ko aha hantu hagiye gusha byatangiye kugaragara. Ibimenyetso bigaragaza ko aha hantu hagiye gusha byatangiye kugaragara. Niba Ububirigi bwatangiye gusa no buri kwinjira hano mu rugamba mu buryo bweruye,
munyemere mbabwire ko aha hantu hashobora kuba hagiye kubera intambara, ndetse ikaba ari intambara ishobora kuba iri ku rwego rwo hejuru. Yaba M23 ntishaka kurekura, noneho ibintu biri kuba ntibisanzwe. Moise Kainerugaba rekana n'ingere nanabibabwire ko ku munsi w'ejo haniriwe imyigaragambyo hano i Kinshasa kuri ambasade ya Uganda, nyuma yuko Moise Kainerugaba avuze rwose ko ngo M23 nitagira Kisangani rwose araza kwigererayo, ndetse akaba ari kugenda agaragaza ko na rwose iyi ntambara ashobora kuba yayinjiramo. So ejo haniriwe imyigaragambyo hariya ngo kuri ambasade ya Uganda cyangwa se y'igihugu cy'Ubugande hano i Kinshasa. Iyo ambasade ngo ikaririweho imyigaragambyo avuga bati twamaganye abagande bitewe nuko nabo bigaragara ko bari inyuma y'umutwe M23. Icyo bisobanuye niki? Nuko nabo urumva ko ibintu ntago biboroheye, cyangwa se hano Kinshasa ndetse n'iyi ambasade ya Uganda ntabwo ibintu byoroshye. Uganda donc yatangiye gutakarizwa icyizere n'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibintu ntago biri buze koroha mw'abantu mwe, ibyo ndimo ndabona aha ntago byoroshye. Izi ngabo z'ababirigiro zirimo kuvuga ko zaje kuri ubutaka, zimwe ngo n'ubundi zamaze kugera hano za Kisangani, izindi zijyanwa hariya Bujumbura, ndetse ngo n'ibikoresho bajyanayo. Izi ngabo rero ngo zaguye he? Ahantu bita ku kibuga cya Kindu, niho izi ngabo z'ababirigi zaguye. Izi zikaba zaraguye nyuma yuko uwitwa Jire Mbanza Navangoni rwose akaba ari umugaba mukuru w'igisirikare cya FARDC, aho yari amaze gutangaza ko nibura izi ngabo M23 yahaye iminsi 30 kugira ngo ibe yavuye hehe mu bice irimo irarwaniramo cyangwa se ibice yigaruriye, hanyuma ngo bisubirane FARDC nkuko we yabivugaga cyangwa se abyifuza. Umuriro uraza kwaka ndabarahiye. Ku rundi ruhande ariko icyo mugomba kumenya, Gisangani n'umurwa mukuru w'intara bita ngo ni Chopo. Ikisangani rero iyo uyivuyemo already ugera ahandi hantu hamwe bita muri ugera mu bice nk'iyo za Rubumbashi, ubwo ni za Katanga. Wava za Katanga tayaruka wageze ute? Wageze za Kinshasa. Nyuma iragenda nyiragera mu murwa mukuru w'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi kandi mugomba kumenya, ikindi kuri ni menshi hano. Ndabona hano muri za Uvira ho ngo ku munsi w'ejo ngo amakamyo abiri yasutse abasirikare benshi cyane b'Abarundi ndetse na FARDC hano muri Uvira, n'ubundi ngo bakaba bari gutegura urugamba rwo kuba rwose ngo bagomba guhanganamo na M23. Urumva ko ibintu ntago byoroshye. Ahangaha haraza kurwanirwa, haraza kubera icyitwa isibaniro. Izi ngabo zasutswe hano n'ubundi ngo harimo iz'Abarundi, FARDC ndetse na Wazalendo. Abakarongo baje kurwanira umujyi wa Uvira, gufatikanya n'abandi kurwanira uyu mujyi wa Uvira. Hanyuma ndetse kandi gato cyane mbere ko duhamagara wa mutaramu wacu uri hariya muri Warikare, reka tubanze tubabwire ko n'Igoma ku munsi w'ejo, mu ijoro ryo ku munsi w'ejo hashize, abagera kuri 5 barapfuye ahantu bita ngo ni ku Muhene, karitsiye yo ku Muhene, ku Buhene. Bituma rero M23 kuko bari bishwe n'amabandi, bituma M23 hita izindukira muri operation. Abagera kuri 4 rero ikaba yahise ibacakira bafata amatekwa abakoze iki gikorwa cy'ubwice cyangwa se iki gikorwa cy'urugomo. Ngayo nguko rero uko ibintu bimeze. Amakuru nayo ngo rwose update zizindutse muri iki gitondo.
n'andi makuru menshi cyane rwose tugiye gukomeza kugenda tubagezaho, ariko by'umwihariko reka twakire uyu mutarama wacu uri hano muri Warikare. Reka tumushyire ku murongo. Ni umukozi cyangwa se ni umukunzi wanyu, akaba n'umufatanyabikorwa, akaba ari n'umwe muri staff ya Eugene Official, ariko akaba yarasanzwe akora inkuru ayandika. Ibyinshi tuba tugenda rwose tubagezaho, ibyinshi muri byo nibo wabikurikiranye. Kuri iyi nshuro reka tumushyire no kuri rwose kuri audio, cyangwa se nawe yigaragaze yitangira amakuru y'uko hano muri Warikare hazindutse, niyo ngombwa anatuzengurutse no mu tundi duce. Waramutse neza Mwanayinshi? Aramutse neza bwana Eugene. Komera cyane. Amahoro. Amahoro. Bukeye gute wanyu? Ewana bukeye neza, ni amahoro. Tuguhamagaye turi muri studio, sinzi niba twaba tugutunguye, ariko ngira ngo nakumenyeshe ko noneho kuri inshuro rwose ugomba kuza muri studio ukigaragaza nka Mwanayinshi rwose, nk'umuntu ukurikirana ibintu bya haramu aho ngaho nyine hiwanyu, kugira ngo uze kugenda wapudetinga abantu, ubahe amakuru agezweho. Mwanayinshi, mbere ya byose reka manze nguhe ikaze. Murakoze cyane kuduha ikaze Eugene. Twihuse rero tugezeho amakuru yuko aho ngaho muri za Warikare biramutse, niba ngombwa unadutambagize no mu tundi duce. Murakoze cyane, hano iwacu burakeye neza nta kibazo. Amakuru yacu reka tuhere Warikare. Warikare ni hano hepfo yanjye ndi kuhareba, nubwo hakirajije ariko ndi kuhabona. Ariko se ubundi ukimara kuvuga ngo urimo urahareba, banza usobanura abadukurikiye, ubundi urimo ubu ngubu tuvugana urimo uratugezaho amakuru uherereye hehe? Herereye ahantu bita Masisi, ahantu bita Ibihambwe. Ibihambwe, abantu bazi Ibihambwe ngeri Masisi wakoresha nk'ibirometero nka 2. Ibirometero 2 byonyine. Biri ku zone kugira ngo ngere ku zone. Aha, urakoze cyane. Ubwo ubundi muri make ubwo ni Bihambwe. Cyo tubwire rero aho ngaho nyine urimo urarebesha amaso, ubwo bigaragare ko hagize n'urugamba ruba ruhari muri amasaha, urumwe mu bantu bamenya ngo bimeze bite baramukiye nko mu mirwano. Tubwire ubu bimeze bite, bukeye bute aho ngaho, ejo byiriwe bite, bwije bute, duha amakuru. Urebye iri joro gusa nkaho bwakeye neza nta kibazo hano iwacu, ariko bikomeje kuba nabi muri Warikare, mu teritwari ya Warikare bikomeje kuba nabi, bikomeje kuzamba. Ku munsi w'ejo ahari dusa nka twabivuzeho, bitewe n'icyifuzo Ventura yagize cyo kurekura umujyi wa Warikare. Hanyuma ejo yisubiye kuri cya cyemezo yari yafashe n'ubundi ko yari yaje kubivuga mu matangazo yayo, babwira yuko ibyo babasabye nibatabyubahiriza agomba kwisubiza uwo mujyi wabo, umujyi wa Warikare. Kuko byabaye ku munsi w'ejo, indege zaje zibarasaho, Wazalendo ikakubita abaturage bafungiwe nabi. Ubwo rero Ventura nk'uko yari yabivuze mu matangazo yayo, yahise yongera yisubiza umujyi wa Warikare. Gusa ibintu bimeze nabi, imyiteguro y'urugamba twe turi hano tuhegereye turabibona neza ko urugamba rugomba no kwerekeza mu zindi ntara tuvuye muri Warikare. Urimo uravuga ko mwe muri aho muri kubona ibimenyetso by'uko urugamba rushobora kuba rugiye gukara. Ese nk'ibimenyetso muri bimwe watubwira uti iki ni ikimenyetso kigaragaza ko urugamba rugiye gukara, ni nk'ikihe? Ese harimo kudiporoyinga ku mpande zombi kudasanzwe? Ese ni ibikoresho urimo urabona bari kwifashisha? Urahera kuki uvuga ko aho hantu urugamba rugiye kuba rukomera, nk'abantu badukurikiye kugira ngo babyumve neza? Rwose ibimenyetso biragaragara. Mu minsi 2 ishize wabonaga movement y'abasirikare ari nkeya, ubu ngubu kabisa ubona ko ibintu bari kwitegura rwose. Gusa ko na Kinshasa nayo ya deployinze umujenerali wabo muri Kisangani, ibateguza ko yuko byanga bikunda ko bagomba gusubiza umutwe wa Ventura inyuma. Ibimenyetso biragaragara neza, nkatwe tuba turi kuri turi kureba
ukuntu ibintu biba byitwaye situwasiyo ukuntu bimeze kabisa kubona ko ibintu bigiye gukomera intambara igiye guhindura isura ubu ibimenyetso kabisa biragaragara ukurikije ukuntu movement ziri kugenda z'abasirikare ubona ukuntu kabisa abasirikare bari kumanuka ari benshi bari deploying ari benshi kabisa ibimenyetso by'intambara birahari kandi koko ubona ko ibintu byahinduye isura hanyuma mu bindi bice se ho bimeze bite mu bindi bice niba muzi ahantu bita ibuvuna ntabwo tuhazi njye ntabwo mpazi ibuvuna muri iri joro Wazalendo FDLR bashatse kuhataka ibirindiro bya M23 hanyuma kabisa ikintu babonye ni ibintu bitabaho babonye ibintu bitazabaho no kwisi y'abazima igihe barereye muri iri joro ngo bashatse kwataka M23 ahantu bita ngo ni Ruvuna ibuvuna ni territoire ya Masisi ubwo batatse baturutse he baturutse aho ngaho ibivuna Miyanja aho hantu kabisa haracyarimo umwanzi ariko batatse kuza ngo bashatse kwigarurira umujyi wa Masisi zone bashaka kugira bongere bahisubize ariko ibyo babonye kabisa ntabwo bazongera kubibona ukundi ubwo nuko nguko niyo mirwano yabaye aho ngaho imirwano yabaye muri iri joro kabisa amasaha ashira saa 9 za nijoro iyo ni update ubwo muri make muri Masisi ku zone naho habereye imirwano habereye imirwano bakore kuva ku zone kugera ibuvuna wahakoresha amasaha nka 3 ubwo ni kure ya ubwo muri make ni kure ya Masisi ku zone ni mu nkengero za Masisi ku zone andi makuru nayahariho ayandi makuru nuko generale Yakutumba yakaniye yashizo ati ararwana na M23 mpaka yisubije byo yaturutse uragezweho kano kanya avuga ko ari guteguza abasore bose ababwira ko biteguye urugamba ko bashobora gukwiza M23 ahantu yatuye generale Yakutumba muri Sud Kivu okay ubwo rero komeza udukurikiranire nihagira impinduka zibaho nyine n'ubundi muri Warikare cyangwa se no mu bindi bice ubwo ube tayari uhita utwapudetinga turayakurikirana gusa kutuhegere turayatubabwira amakuru ku yandi sawa yes nguwo rero rwose n'umutaramu wacu uri hano za Warikare twagira ngo agende nawe atwapudetinga cyangwa se atugezaho uko muri bice biramutse gusa kubigendanye n'imirwano reka ahubwo duhite twanzika rwose dukomeze amakuru yacu twanzikire tugaruke rwose kuri Vincent nawe kugira ngo twinjirane muri aya makuru ya politike ndetse na diplomasi aho tugiye kugenda rwose tureba uko muri aka karere naho biramutse n'ibyiriwe ku munsi w'ejo waramutse neza Vincent waramutse komera cyane dukomerane aha iki gitondo rwose ubu n'ubundi tukaba twiteretse ngira ngo duhite tumanuka mu makuru mu buryo bwihuse cyane tugaruke ku matangazo agiye atandukanye turahera kuri iyi nkuru ivuga ko umutwe M23 wongeye imbaraga muri Warikare ngira ngo hano umutaramu nahoze mvugana n'umutaramu hano za Warikare avuga ko ngo imirwano isa naho igiye gufata intera kuko ngo abasore kugenda biyongera mu bice bigiye bitandukanye abasore hano barimo bagenda biyongera indege ku bibuga by'indege ndetse ibintu bikomeje kugenda biba bibi Vincent twakwinjira muri iyi nkuru nibyo muri Warikare M23 muri wongera imbaraga yuko itangaje yuko itavuye muri bice kubera ko ubutegetsi bwa Kinshasa ibyo bwari bwavuye mu itangazo bwasohoye yuko butongera kubaka bakoresheje Wazalendo cyangwa FARDC
ntabwo ariko byagenze nibyo cyatumye mu tutavamo ibi bice. Ubu rero hamaze kugwa indege inshuro 3 ku kibuga cya Kigoma, aho indege yaje izanye abasirikare ba M23 ndetse izanye n'ibikoresho. Ubu bikaba bigamije yuko AFC M23 tugira ngo berekeze Kisangani. Bakaba ariyo mpamvu bazanye ibikoresho byinshi, bakazana abasirikare benshi. Aho indege yaje inshuro 3 zose igwa ku icyo kibuga. Indege donc M23 nayo iri gukoresha indege. Niko rwose amakuru avuga yuko nayo iri gukoresha indege nyuma yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bakoresheje indege bubarasa. Bagakoresha Sukhoi 25, bagakoresha drone CH4. M23 ubu nayo yafashe ubusibe kudakoresha imbunda zo ku butaka gusa. Ahubwo ubu birakoresha indege yitwaza ibikoresho, itwara abasirikare bayo kugira ngo biyorohere kugera mu bice bitandukanye nk'uko yagiye bitangaza mu bihe bitandukanye. Ubu ngubu rero ikaba yabitangiriye kuri icyo kibuga cya Kigoma, aho yaguye inshuro 3 ngo izanye abasirikare benshi ndetse n'ibikoresho bya gisirikare kugira ngo bategure urugamba rugana mu bibuga cya Kisangani ndetse no mu bindi bice bya Kisangani kujya guhagarika ngo imbunda z'ibyo za drone ndetse n'indege birirwa birashishwa birasa abaturage. Sije kurasa abaturage nabo birasa ku birindiro byabo mu bice bitandukanye. Uko byabaye ku wa 5 washize, ku wa 6, ku cyumweru ndetse n'ejo ku wa mbere. Ikindi uko ASM 23 nyine yungutse abayoboke benshi cyane. Aho yungutse abayoboke barenga 1000 batorejwe mu kigo cyabo cy'ubutenakita nk'ubutore. Na Rumangabo ubuyobozi bwa ASM 23 butandukanye burimo abayobozi bakuru Colonel Nanga Bertrand Simwa ndetse n'abandi bakadere politiki bakaba arimo bagiye gusoza ibyo birori. Aho bari bagiye kwigisha ingengabitekerezo y'ihuriro ryabo rya AFC. Aba bayoboke babo bose baje babagana bagamije kugira ngo bagere ku cyo biyemeje cyo kubohora ibihugu bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urambabarira cyane Vincent, wahise usimbukira ahandi hantu, ntabwo turava kuri inkuru, ntabwo uri butume rwose tugenda gutyo. Iyi nkuru ivuga ko rwose ejo indege yiriwe itunda abarwanyi ba M23. Iyi ni inkuru buriya wowe urimo unumvisha uyivuze minenembwe cyangwa se uyivuze byoroheje, ariko iyi nkuru ntabwo isanzwe kuba M23 ku munsi ejo yongeye yatangiye gukoresha indege. N'ubwa mbere twumvishe M23 irimo irakoresha indege zitunda abasirikare cyangwa se zitunda ibikoresho zibavana mu bice bimwe na bimwe zibajyana kuri furo cyangwa se ku mirongo y'urugamba. Ese izi ndege birashoboka ko yabigiye gutangira kuzikoresha no mu bijyanye n'intambara? Donc kwanza ubundi ziri no gukora mu bijyanye n'intambara, ahubwo izi ndege twavuga ko ziri kuvahe? Ntabwo nzaho ziva kuko nahigeze hatangazwa. No gutekereza dutekereje uko bayikoresha. Hari hatangajwe yuko hari umunyamari w'umuhinde wafashwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa usanzwe agira indege ubundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akagira n'ibitaro byinshi. Bivuga yuko ari we ushobora kuba atera inkunga AFC 23 kuko ari nacyo yafungiwe, ko ashobora kuba ari we wazibahaye izo ndege ndetse bigakekwa yuko na Moise Katumbi yaba bifitemo uruhare, cyangwa Perezida Joseph Kabila bakaba ari bo babigizemo uruhare gutuma M23 ibona iyo ndege bakoresheje. Byose byakekwa ariko nta makuru ofisiyeri yavuzwe n'umutwe wa M23 cyangwa abo bakekwa bari babyemeza. Tegereje kubona amakuru ofisiyeri kuko M23 yo ntabwo itinda gutangaza ikintu iyo ari cyo. Ivuga ati twebwe dufite ibikoresho ibi twakuye aha nk'uko yagiye bitangaza mu bitandukanye, uvuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa ari bwo bwabateye inkunga kubona intwaro zikomeye. Naho rero tutegereje yuko baza kugira itangazo batanga
kugira ngo umenye nyirizina iyi ndege aho bayikuye. cyangwa zaba ari zimwe bagiye bata muri bice zaba zaramaze gukorerwa inturutse cyangwa se gukanikwa, zikaba arizo bari kwifashisha nk'izi zagiye zisigara ku bibuga by'indege haba hano i Goma, zaba za Kavumu. Buriya ntabwo byashoboka ko arizo baba barakanikishe zikaba zimeze neza. Ibyo byose byakekwa mu gihe utarabona amakuru abihamiriza. Yes, ubwo rero iyo nkuru tuyivuyeho, ndaje mu kanya mbyikurikiranire, ndaje rwose nibarize imbere ku mirongo y'urugamba menye izi ndege ngo bimeze bite, ndaza rwose kubimenya kuko urabona ni inkuru yasohotse ahagana mu masaha ya nijoro, nibwo twamenye ko batangiye kugenda bari gukoresha indege. M23 no yatangiye gukoresha indege. Ubwo rero ibindi byinshi dore burakeye tugiye kuba tubimenya. Hanyuma ariko andi makuru aravuga ko ngo muri RDC havutse irindi huriro rigamije impinduramatwara ishingiye ku itegeko nshinga rya RDC, kandi rifite n'ingabo ryavukiye mu ntara ya Katanga. Iyi mpinduramatwara cyangwa se uyu mutwe wavutseho witwa ngo ukimeze bite Vincent? Ko numva ngo wavukiye za Katanga, ufite n'igisirikare. Nibyo, natwe mu itangazo dukesha uyu mutwe. Witwa ngo iki ubundi first of all? Umutwe wavukiye Katanga witwa nawo na Alliance Edi Katanga. Alliance Edi Katanga. Alliance ya Katanga igamije ko numva Repubulika ya Katanga. Ko numva irondo rigiye kwivanga n'abajura. Aba nabo ngo bagiye nakavuyo nabo bagiye kugira ute? Nabo bagiye gushinga Repubulika yitwa Katanga. Arigita Arike. Dusomye itangazo rero basoye ku itariki 24 z'ukwezi kwa 2025. Baragira bati l'Alliance pour la République du Katanga Arike informe l'opinion nationale et internationale que suite à la situation d'anarchie, d'insécurité, des massacres et de pillages orchestrés par la dépendance du régime de Kinshasa et le Grand Katanga. Ihuriro rigamije gushyiraho Repubulika ya Katanga riramenyesha rubanda ndetse n'isi yose ko hakurikijwe ubwicanyi buri gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'abafatanyabikorwa babo, umutekano mukeya uri guterwa n'iryo huriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa, ukwiba gukomeje gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'abafatanyabikorwa babo muri Katanga. Ati dufashe icyemezo très décidé de lancer une offensive et secours à la population du Grand Katanga massacrée par les troupes coalisées de Kinshasa dans des manifestations indépendantistes du Katanga. Ati dufashe icyemezo cy'uko tugiye gushyiraho uburyo bw'ibitero byo kurwanya ibi bikorwa biri gukorwa bibi bikorerwa abaturage bo muri Katanga, aho bagandagurwa n'ihuriro rya Kinshasa mu gukora ibikorwa bibi. Ati tugiye gukora ibishoboka byose kugira Katanga yigenge. Ati dès maintenant nous avons déployé notre armée révolutionnaire katangaise et alliée pour la sécurité des peuples katangais et de réaliser sur tout l'étendue du Grand Katanga et la satisfaction de l'ensemble de la population katangaise. Ati tugiye kumanukana abasirikare bacu impinduramatwara muri Katanga. Ati gukora abafatanyabikorwa babo kugira dushakire umutekano abaturage ba Katanga. Ati ndetse n'ibintu byabo muri Katanga, muri Katanga, kugira ngo tugere ku byifuzo by'abaturage bo muri Katanga. Nous sommes recevables aux institutions, personnes physiques et morales qui contribuera à la libération du Katanga et de son peuple. Ati twebwe turi inzego za leta ziriho kandi zigaragara. Ati tugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo twubake. Ati kandi tunakora ibishoboka byose ko tuhora Katanga n'abaturage babo.
ati si les FARDC erraient les arrêts criminels tribal déposer les armes. Les conditions de vivre ensemble et la stabilité prégnèrent. Ati ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa babo n'abafatanyabyaha babo bishingiye ku moko. Ati ntwaro hasi. Ati tuzabana mu buryo bwiza kandi umutekano uzaguma utagambe. Urumva ko barimo barasaba n'ingabo za FARDC gushyira intwaro hasi. L'ARC réserve le droit de protéger et de défendre la population civile ainsi que les zones qui seront libérées contre toute forme d'atrocité du régime de Kinshasa et ses alliés. Ati iri huriro rifite uburenganzira bwo kwirwanaho no kurwana ku baturage b'abasivile ati mu bice byose bizabohorwa. Ati no kubarinda ubwitanyi bwa Kinshasa n'abafatanyabyaha babo. Itangazo ryasinywe Katanga kuri 24/3/2025 isinywa n'ushinzwe itangazamakuru mu ihuriro witwa Rura Kasongo. Urabona ko nk'uko bivuga nyine hagiye kuvuka imitwe myinshi itandukanye igaragaza yuko hari abantu benshi batifuza ubutegetsi bwa Tshisekedi uvuga yuko bukomeza kugirira nabi abaturage. Ukabona yuko amahuriro ari kuvuga kugira ngo ibice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byigenge kandi habeho ubwigenge nyine bwuzuye. Uko twabanje kubona ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rivuka ikavuga yuko rigamije kubohora abaturage batsikamiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubu tubonye n'irindi huriro rya Katanga rivuka, ariko iri ngiryo ubundi bari barabivuze kera ko Katanga ishaka kwigenga. Za Katanga ubu tuzabona nabyo bije. Nakwibutsa ko hano Katanga ubundi ariho Perezida Joseph Kabila avuka. Kandi ko gaca avukamo wasanga rero abiri inyuma bwo kugira ngo M23 yifatire Nord Kivu na Sud Kivu. Nawe yifatire igice avukamo na none nacyo cyigenge. Ibivugwa yuko hakenewe ko Kongo iba etat federale usanga rero byahera hano. Noneho bakigenga ibice byinshi, noneho byamara kwigenga hakabaho ubutegetsi buhuriweho, buri gice kigenda kigenga, noneho Kinshasa hakaba ubutegetsi buri aho ngaho gusa bureberera ibintu bigendanye n'umubano n'amahanga ndetse na budget national, ariko buri gace kakajya kigenga nk'uko byakunze kuvugwa. Aha, ibintu ntago byoroshye. Ubwo urumva ko rwose ibintu ni hatari. None se Gisekedi ngo yaba yatangiye gukusanya ibitekerezo azashingiraho mu gushinga guverinoma y'ubumwe na opposition byanze kumwitaba. Inkuru uko bimeze urabizi yuko mu bihe bitandukanye Perezida Tshisekedi yatangaje ko agiye gukusanya ibitekerezo kugira ngo ashyireho guverinoma nshya ateganya gushyiraho. Ise guverinoma y'ubumwe yatangiye gukusanya ibitekerezo by'abanyepolitike kuri guverinoma y'ubumwe ateganya gushyiraho nk'uko yabivuze. Ariko iyi guverinoma ihuriweho ndetse n'ingabo zikaba zihuriweho nk'uko abivuga. Ariko ubutegetsi bwe urabizi ko bukomeje kwitwa inshuro na ASM 23 akagenzura ibice binini birimo n'imijyi bikomeye mu mujyi wa Goma ndetse no mu Bukavu. Kedwe yizera ko mu gihe yabashyizeho ngo guverinoma ihuriweho hariho abatavuga rumwe n'ubutegetsi, hariho n'iri huriro rya ASM 23 nabyo uba ubona ko ari cyo agamije.
byakunda ariko ngo ihuriro ryakanga kujyamo akaba yabasha kuritsinda nk'uko abivuga. Rero ku iyi tariki ya 24 niho yateranyije abanyepolitiki batandukanye ndetse n'umujyanama wihariye mu bijyanye n'umutekano witwa Professeur Desire Kashmiri Blanda Korengere nawe yatangiye kuganiriza abanyepolitiki kuri iki gitekerezo ahereye kuri Minisitiri w'Intebe Judith Sumiwa Turuka nk'uko byasobanuwe n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe Professeur Blanda yavuze ko ari nk'ibi bikorwa kugira ngo arebe ko umutekano w'igihugu cye wagaruka kugira ngo imbaraga zose zashyigikira umwanzi babashe kuzitsinda. Bivugwa yuko rero opposition yanze kumwitaba ikavuga yuko idashobora kumwitaba cyane cyane ihuriro rya mashyaka arimo rya PPR rya Joseph Kabila bakaba banze kumwitaba bavuga yuko batashobora gufatikanya nawe ubutegetsi kubera ko batazitabira ibiganiro ko igice cyo cyose yananiwe gukemura ibibazo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko abadashobora kwitabira ibiganiro nyine akaba mu by'ukuri bigaragara ko ibi ngibi ateganya bishobora kutagerwaho kubera ko abanyepolitiki bakomeye mu gihugu cyiwe banze kwitabira rino ihuriro harimo bo bita Kayimo bo muri PPRD harimo abo muri kwa Fayulu harimo abo kwa Moise Katumbi ndetse n'abandi batandukanye. Yes Vincent, kuko ndabona iminota ikomeje kugenda yihuta cyane, reka twihute duhite dusimbukira mu nama ya EAC ndetse na Sadeke. Inama ya Sadeke imyanzuro yavuye muri iyi nama ejo twabigarukagaho. Inama yabaye hifashishijwe ikoranabuhanga. Ndagira ngo twinjire muri iyi nkuru wenda nibura tuze gucishaho n'indi nkuru imwe mbere yuko dusoza Vincent. Iyi nama ya Sadeke nyine nta kindi yanzuye nuko yemeje abahuza batanu mw'iyi nama nk'uko byari biteganyijwe. Hakaba haremejwe abahuza batanu muri iki kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho hemejwe Uhuru Kenyatta wahoze ari perezida wa Kenya uramuzi, hemezwa Olusegun Obasanjo yabaye perezida wa Nigeria kandi wafite n'amateka akomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwa mbere yabanje kugera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri 61 abarwanya ingabo z'uwo bita Murere. Yari icyo gihe yari colonel, yari yaje ari umucanshuro. Nyuma yaho amasezerano yose yagiye asinywa yabayo Sun City muri Afurika y'Epfo n'andi atandukanye, yabayo muri 2009 CNDP ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa yarimo. Akaba yari yararibonye z'ibibazo by'aka karere, akaba ari nayo mpamvu yongeye kugarukamo. We yanifuzaga yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba etat federalisme. Etat federal akaba icyo bita federalisme. Ukigenga noneho iyo federalisme ikabasha kubaho uko bimeze muri Nigeria. Hemejwe n'undi wa gatatu witwa Kigahema Motilante uyakaba ari muri Afurika y'Epfo. Sahileo Zeuda wahoze ari perezida wa Ethiopia. Hemezwa Catherine Tramba Panda nawe wabaye perezida wa South Africa, nawe akaba yemejwe nk'umuhuza muri iki kibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko ntabwo twavuga iby'iyi nama tutaruta ibyo perezida Paul Kagame yayivugiyemo, kuko yavugiyemo ibintu bikomeye kandi ubona bifite icyo bivuze muri aka karere k'ibiyaga bigari. Yabwiye perezida Tshisekedi ko udashobora ko niba yifuza amahoro cyangwa yifuza ko intambara ihagarara akwiye gushyira iherezo ku karengane. Yagize ati niba ushaka ko intambara irangira ushyira iherezo ku karengane, urangiza ibibazo bya politiki bitari ku baturage bawe gusa ahubwo no ku bandi barimo n'abaturanyi bawe bigiraho ingaruka. Ibyo perezida Kagame yagarutseho nyine mu nama ya Sadeke nk'uko twari tumaze kubivuga. Avuga yuko u Rwanda rukomeje guhangayikishwa n'umutekano warwo kandi ko ibyo bigomba gushakirwa ibisubizo mu gukemura ibibazo by'ibindi bihugu. Avuga yuko ibyo bihugu rero harimo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
avuga ko yavuze ubusugire bw'igihugu n'ubusugire bw'imbibi bisobanuye ko buri gihugu gikwiye kubahirwa ubusugire bw'imbibi zacyo n'ubusugire bwacyo. Kugaruka kw'ibi ngibi yerekana ko kugira ngo Kongo ikemure ibibazo biri muri Kongo nabyo byatuma u Rwanda rubona umutekano. Yabigarutseho kandi uranabizi yuko kenshi na kenshi byakunze kugaragara ko uburasirazuba bwa Kongo umutekano wabo muke ugira ingaruka ku Rwanda. Uranabizi yuko hashize iminsi perezida w'u Burundi ari kwigamba nayo gutera u Rwanda. Yes, ndagira ngo iyo nkuru nagira ngo tuze no guhita tuyigarukaho nayo, aho nabonye rwose ni inkuru yacendetse no ku kinyamakuru twavuga ngo kize, kuko buriya ikinyamakuru nka BBC ni ikinyamakuru kiba ari ntashivogerwa rwose kivuga ibyo cyahagararaho. Ndabona hano hari kantu ba designinze neza, baravuga ngo u Rwanda rushimye gutera ubujumbura ruciye muri RDC, natwe Kigali sikure duciye ahantu bita ngo ni Kirundo. Ibi bintu bura byari bishatse kuvuga iki ko mbona basa naho iyi BBC isa niyakotingaga ibyaba byavuzwe ibyo ari byose n'umuntu ukoresha ururimi rw'ikirundi, nkurikije uburyo ki iyi nyandiko yanditswemo? Birazwi ko perezida Evariste Ndayishimiye nyine afite umugambi wo gutera u Rwanda. Yanabitangaza avuga ko afite umugambi wo gutera u Rwanda akagera i Kigali mu gihe umujyi wa Bujumbura wabutewe. Ndayishimiye yabigarutseho mu kiganiro aheruka kugirana na BBC gahuzamiryango nyine nk'uko ubivuze. Itangazamakuru nyine cyasubiye amagambo ye avuga ko mu gihe umutwe wa 23 umaze igihe urwana n'ingabo z'u Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abuteye umujyi wa Bujumbura, u Burundi nabwo bwahita butera uwa Kigali buciye mu ntara ya Kirundo. Twasubiramo amagambo yavuze, yagize ati u Rwanda rushimye gutera Bujumbura muri Kongo, natwe Kigali sikure duciye mu Kirundo. Ndayishimiye yavuze ibi mu gihe amaze iminsi acoza intambara y'amagambo ku Rwanda. Ni intambara nyine perezida w'u Burundi ubona ko mukunda gutangaza. Ariko yabitangiye muri Mutarama uyu mwaka. Bari kumwe n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo bitandukanye mu Burundi. Igihe yashinze u Rwanda ko rufite umugambi wo gutera igihugu cye, anateguza amahanga ko amahanga natagira icyo akora ngo ahagarike u Rwanda ashinja gutera Kongo. Intambara izaba iya rusange, icyo yazana ngo ni iy'akarere. Nanone muri Gashyantare ubwo perezida w'u Burundi yari yasuye abaturage b'intara ya Kirundo, yatangaje ko gutera u Rwanda abifite muri gahunda. Avuga yuko ngo kujya mu ntambara n'u Rwanda asaba abaturage kwitegura kuyirwanya. Abaturage ngo b'Inyanzarake n'ahandi bakwiye kwitegura. Arababwira ati mwebwe mwitegure, ntimugire ubwoba, bariya turaziranye, mu Bugesera muraziranye, kuva ku ngoma ya cyami ntibigeze batunesha. Nibwo badushobora, yabwiraga abaturage b'Ikirundo. Ngo mubibutse muti muzi mu Kirundo aho byavuye. Mw'iyo minsi rero perezida w'u Burundi yabivugaga, yaje kwitabira n'amasengesho muri eglise bita Vision de Jésus-Christ. Yumvikanishije ko u Rwanda rufite umugambi wo kubatera. Avuga ko n'ubwo rufite ingabo zikomeye zo afite izirenze z'u Rwanda, kuko ngo we ayaga n'Imana akazibona. Ngo ariko abatayaga n'Imana bo batazibona. Yaravuze ati ibi barota ngo batera u Burundi ngewe mbifata nk'ibisanzwe. Ngo bafite ingabo z'u Rwanda ngo zirakomeye. Iyo muba muzi nanjye ingabo ufite bashaka, iyo bazi ingabo ufite bazimenya gute bataganira n'Imana ngo ibereke. Byakunda perezida w'u Burundi anateguza ko igihugu cy'u Rwanda muri gitera igihugu cye ngo ingabo zazo zizaribwa n'amavubi. Yabivuze mu magambo yagira ati u Burundi bufite ingabo iziboneka n'izitaboneka. Uburundi burarinzwe, ndabibabwiye. Iyo babona ibyo mbona, Imana ishobora kuvuga iti Mavubi mugende mubarye, Amavubi akabarya. Ibi
icyatangajwe rero ndayishimiye yajya akunda kubivuga kenshi akavuga ko atera u Rwanda icyakora Kagame cyabivuze we yavuze ko ushaka gutangiza intambara ko unahondwa atazarira nicyo Kagame yabivuzeho rero ko wifuza gutangiza intambara igihe yakubiswe ko atakwifurira Yes, hanyuma rero Vincent reka ngushimire cyane rwose dusoze ikiganiro urabona amasaha yatujyanye ngushimire muri iki gitondo rwose urakoze cyane ubwo tuze kugaruka abandi masaha ari imbere urakoze nawe ndagushimiye Yes, bakunzi ba Jeune Official rero tugeze ku musozo w'ikiganiro reka tuze kugaruka abandi masaha ari imbere mukomeze munogerwe na gahunda zacu turabakunda cyane yari Fighter muri studio ndetse n'abagenzi bacu cyangwa se na bamwe mu bo twari turi kumwe arimo Vincent ndetse na mwana yinshi twavuganaga kuri telefone batugezaho amakuru agiye atandukanye turakunda cyane ciao